Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bahasa Melayu, kata adjektif ukuran. Apakah maksud kata adjektif ukuran? Digunakan untuk memberi pengertian ukuran kepada kata nama. Seterusnya, mari kita lihat contoh kata adjektif ukuran. Tebal, gemuk, panjang, nipis, rendah, sempit. Seterusnya, murid-murid sila lihat Google Form untuk menjawab soalan-soalan berkaitan kata adjektif ukuran. Sekian, terima kasih.